Thì suy nghĩ nghĩ gì cái này thì cái biếc chung cái thiếu cái này cái anh ti ta tu việc vấn đề chú vàng chuan suy về ngay hi try cái gì hi với cái thiếu suy hi nè resolution tu bui cái chỗ cái repeat to là vang case study rồi bui tak mizo te zinga ani donin ka sia awareness campaign te po hanti la a thain karing land scam central ate kan thin bo for scam te po om to thina he mizoram scam lian tak te zinga mi he ai lian hi lo om pon ka he chia lo land scam lian tak voi ni hian kan chai ani chu wang chuan zoram mi pui simle mar chak le thangami te tan hian case study awareness campaign thatak voine hian kan nei ni in ka setlatani chu wang chuan kan soi ho po hi tha in ka sia hey heta tang hen kan chananga ZPM sarkar hi preliminary notification te chuak tu SIA exam 2 final notification te chuak 2 award publish 2 award pom 2 compensation sum jukdel 2 compensation sum pe chuak 2 heta hian phatna tu omin ka selo hei hi ZPM sarkar athil thlengvek ani hei hi hei literature hi atam khop maya nisom ni pakhat than ni sang ni som ni panga kan house leader zom takin helai muna hian lengpui khwa mi pui te hian he thil hi hria sela arab thak an tingutang ati hial kha ani chu wang chuan kalpui zel tla ka po kan ngam lova keeping abeyance in kandani atiani chuti khop ani lai chuan heta kan soi ya tu tenemo kan tia khoi tanga literature han for tu te po om zel nge po kan selawa amara chu heti la ya hian kan bial mi puite abik takin leng pui kho mi puite anril ru ana em ani an mani ne na changa NOC po om vekto anga kan han soi hi anril ru anangoi ngoya he thila hian an filim zia le NOC an pek lo zia hi voi duai lo kan he na po anon soya chu tiang chuan he tilaya DC office ngei po anan zo chianga kan lo pe mial emni hun rei to thilte ali awangin an ma mi ten an lo pe mial emni tin anan chuya amaro chu DC office po chu tiang om lo ti an lo sil veka chu minua chuan press release an siam tani nisom ni panga February sang nisom ni paruka chuta chuan ka resolution pulu tu ngei poin aron chiar to ka heta hian lengpui khomi pui te hian all NGO te VC te hian NOC po anlo pe ti ri hi chu ri to lo sela ka du ngot mai ti kha voini han kan soi du chuti chuan nisom ni pakata kepin abeyance ani ti ani amaro chu nisom panga thanga khadi em po laral ma in preliminary notification chu ani chuti chuan nisom ni pakhat thasari nisom ni pasari tharuk som ni panga hian poisa hi deposit ani ta chuan nisom ni pali thasaria le nisom ni panga thasaria mi pani ne na poisa hi transfer ani ta poisa transfer nu CM approval hi nikhat August sang ni som ni panga om ta chawani poisa engkim ten nu reimbursement effect nu poisa disburse vek nu CM approval hi engtin nge hi om thei ti hi question lian tak ani ti hi kan soi du chuan he rama hi kan ria tu ra chu heram leina ta na kan dan man chu
Raffler 2013 hi ni ama ka chu eng po ni sela alo thil local to chu eng chen po lo ni sela a in tran na chu eng chen po ni sela he ram le na turata na kan dan man chu Raffler 2013 hi ni te he vai ne hian chiang ila tin Mizoram hian non tribal te corporation te heng ho hian ram an lei thiang lo pulung sal hi chu a thei lo chim chim schedule 5 a khan constitution a khan chiang te ken asui chu wangin tuna hian acquisition ni lovin lease agreement ringotin local don ta sela chu ta chuan acquisition ti kher po ngai lo lease agreement ati chuan a lei tu tur le aram nei tu ten sarkar phal na in chu ta chuan stamp value registration charge engkim tin chu chu register bok turani notarized mai me kha authenticated document ani thailo chu wangin heram lin lei chungchang a hian thil fel lo ti tur si atam em ani document kan fabricate dana te fabrication hanti tap bong ila tu nge ni enge malam ni lo ta sela kan document hi authentic dana po hiค่อยกันชาแล้ว ole question vian takani ti khapu deputy speaker kan soidu ram document fel tu chuan notarized ringot ti pom thei ani lava register turun hei assembly question apo kazota vaibel che zale bebel che za somriat pariat registration tinan hian stamp value engzange man nga yang ti kazota alaron chuak lava tin registration fee hi engzange ni yang sale deed amo lease anga register tur amo eng tiang po ti tur ni in kha sarkar revenue lut tur akha engzange ni yang ti zona po kazot nge ani chu wangin he Raffler 2030 kan man si chuan he dan hian phut aneya he dan hian kan ti nge tur ti aneya chu adana khan achiang em ani notification pek tur ti te tin flow chart aneya flow chart 1 natanga 17 hi omani zom nge tur flow chart hi oma chu zom mumal kha talawani he dan hi kan mang ani si chuan enga tinge heng te hi kan man lok ti hi ngai tua thei tak mai ani chu wangin he kan flow chart ta chuan requisition for LA ti hi pakhat na ani to be submitted by requiring body in case of government by the secretary of the department concerned ti omani panina chuan action by the collector in ati tur pathumna estimation and deposit of cost palina social impact assessment pangana submission of SIA report parugna expert group shall apprise and evaluate the social impact assessment report pasarina publication of preliminary notification pariyat na hearing of objections pakwana land records updation somna preparation of draft R&R scheme by administrator som pakadna publication of declaration and summary of RR development plan for SCST som panina som patumna determination of compensation determination of market value of the land by collector som palina inquiry and land acquisition award by collector som pangana notices to the persons som porugna power to take possessions som sarina reference to authority tite omani khang kha he flow chart is hemi Raffler Act 2013 ina min insist chu ani ram engpo kan acuerdo na kan ti tur ani chu voinia hian ana soidu chu khata khan bypass khatam ema SIA chu exam thayalom ti te oma ni exam thai ani exam thai ani chu man mo thila te tin emergency thila te ti oma chu om vekani kha dana khan
chuan appropriate government in he exemption hi ati theyang ati a TE pangana chuan in relation to the acquisition of land for the purpose of union as may be specified by notification ti hi by central government ti ni tani chuan he thil hi central union tana ti ani a for air force hi union list 1 of the schedule 7 schedule of the Constitution of India asoidana chuan naval military and air force and other armed forces of the union list Constitution 7 schedule chiang takin omani chu voinia hian kan dokumente afel toglo forge tepo aniang ti lo thei ni in alang lova heng hi ram nei tu te ming veka awat siam ni si ana ka no lu chi lo lai te tin lease agreement chu ram AIF nen hian sign mai thei tu sarkar phalna ani lain maro chu acquisition mangin kan ti a tin LAC siam na di ta hian ram nei tu then ka then kan sign lo anti boka heng thil te hi $1 million question siam tu chu ani tlatani voinia hian in soi thiam amo hetilaya in pu ton emo tur hi kan ni lova voinia hian helaya iding lama thu le ive lama thu pu deputy speaker in thak chung khatlem oma kan tu ma kan tel karing lo he thila hian amaro chu he thil theng hi helai thu te hian kan chei angai hi nichina kabula thu ina asoi kha azia lo ngot in ka sia aza po aza thak zoram mi pui te hian he tiang mai tur hian ram suai tu te hi min muang ti hi ala om ngoi ngoi ni iding leve mi tu na hian he hitlaji kan telang kan ti mialo tel theina chance po om po ni mai theye amaro chu kan soi thene ro amaro chu he tiang thil theng scam lian lutuk mai ke ni ro rel hun chung la ya he tiang theng hi zoram mi pui te mit mo hian aza thak voini han chu ni he thil hi he scam lian takahi kan soya he scam lian takahi kan ngoi bo pui mai hi helai hausian athiang lo chu wang chuan CBI niemo ACB niemo engpoin ni sela he thilli achin chuakin chui sela akal prit hi fix nge ro se ti hi kan du thu sam ani top mai ni chu wang chuan he tiang scam lian lutuk kan experience zoram mi puite po hian he hi case study ya imangila he hi awareness amangila he tiang thil hi thengnon to lo sela ti hi zoram mi puite hian kan be se ni po karing ti chu ka soi thei to